Assalamu alaikum cemaat. Maki altı baş koçkordu жақшылап тартчы дегендерге кайра башынан тартып атабыз. Бул жерде 3 koçkordун козулары бар. Тихо. Алын тосып бер. Так, бойлору 87ге чейин, кулактары 20га чейин туугандар. Энелери кисар. Аталары экөөнүкү bir Afgan, ekönükü bir Araşan, ekönükü bir dağı başka Afgan koçkar, жақсы koçkarlar. Deri çıkarsan. Nakey toğunlar. Жүндөрү таза. Эки жүндүнүн атасы bir. Мына эки мынанын атасы башка, Araşan. Kış. Ya çabuk. Көрүңүздөр туугандар, кимге жаккан болсо чалыңыздар, бирден да сатылат, топтом да сатылат. Алтоо бир 30 миңден жакшы кеми бар туугандар. Бишкекке чейин доставканы уюштурабыз. Кулак мынаныкы 20+ го дейм. 20+. Boyu 80+. Kulak 20+. Neyse, yaxşı tağınlar. Aldım dostum. Bakayım kuyrukları. Oh. Жол uzunluğundan gelgen жақсы qozu çıkarlar tağınlar. Жаңыдан сапат koyup başlayayım degендер болса алыңыздар. Bağları арзан, еттің басында qoçkorlar semiz, da жарайды, etке de жарай берет. Шығылап, kimге қандайынан тура келсе, çalıp байланышыңыздар, жеткирип берүүнү уюштурабыз.